Alright. This will be my soon my new background, no? The new house. Alright, nakadaog ang Golden State Warriors for Game 6. Curry, surrounded, finds Draymond Green. Green to the basket, kicks it out of Iguodala. Thompson for three. Bang! Klay Thompson from downtown. It's a 6-point lead. And tungod mag-celebrate mi karon. And igang kayo, gusto mi magpabugnaw, maghalo-halo ta, and magpalabok ta. Alright? Saka mo lang yung humanon rin pag-install sa aircon. Alright? Yeah! Warriors, congratulations! Pero nung mga panahon na Alright, just in case mo kabalo, Nanay Mang Inasal sa Bulwa. Daddy! Yes! I know you're hungry. But be careful. Mang Inasal. So bago pa ning Mang Inasal diri. Mang Inasal. Hi Miss. Okay. Itong init kayo, bara gusto ko og Pinoy halo-halo. Palabok plus halo-halo, 2 PM onwards, that's 99 pesos. Alright? Brato kayo, no? So na ito. Alright, go. Init kayong panahon, murang diri ko napatulong ko sa aircon. Plus halo-halo pa. Perfect. Again, ang ilang kuan karon, ang palabok, pares ang halo-halo, 99 pesos lang. That's 2 PM onwards. So timing kayo bro, nilahos na ang among oras, alas 2 na. So muna na akong orderon. Alright, finally my order is here, baby. My favorite Malooy. Nila palabok halo-halo ko. Then mix. Gutom na kayo ba? Orag na kuan ako kanang lipasan ng gutom. So, pag abot og alas 2, ani rin mo dire sa dool mo adto mo sa pinakadool nga kuan Mang Inasal. Kay 99 pesos lang. Wait na nga, wait. Alright, there you go. Labok, baby. Yummy. Ito lang sauce. Palabok. Dad! Huh? Palabok. Oh. Yan ko sa ilang kuan, boro ilang sauce kay mo. Yummy, nga murag medyo creamy. Yummy.
tell me. And finally, halo halo. Little. More like Halo, goodbye, halo. goodbye. Halo halo baby, pawala sa kainit. Ice cream. Why ice cream? You mix it well. Ang talan. Pagyanin mo kayang kainin. Pagyanin mo kayang kainin. Ayun na, una ang halo-halo siya. Una-unaan na lang. Nasabaw siya. Ah. Tolong. Oh. Yummy. Hindi lang kita may sakto na. Perfect. Bisag init ang panahon, okay ra. Kaya nakakaon naghalo-halo. Plus palabok, 99 pesos lang. Busa ka mo, bisita na sa pinakadool ninyo ng Mang Inasal branches. Alright? Woo! Perfect.